Hawa masuk ngau dia bawa sempat kami. Tuh ini saya katakan keting keren apa cuma. Banyak keting keren apa cuma kalau ada apa ngau dia rapat kena hai juga cuma di bawah jalan itu mesti mudah-mudahan mudah sudah ter nah banyak orang kita mereka keting keren apa orang lakha yame bansyak. Kong menawarkan kemampuan dia kama kesempatan lakha yame bansyak. Tahu yame dia video pak di mana monter. But then kelak, kena diomba, you are born to serve. Kalau you are born to serve, lah apa sekali mana sekali memper jangan sekali memper lalu sekali memper tang kau itu pun lomba lakha yame ban sekali. Dan nama kata nasu seperti mana nasanya nabi sekali. Nama kata kadang-kadang nanti berparti nanti apa sah ada itu. Nama kata kalau nanti haru mencari nasu pembayar orang lebih bahkan mencari pekerjaan penriu kata dalam riayat Islam haki Islam maka doa kami Tuhan kejik semua kepada medai bersekali. You are born to serve. Mày sợ rồi con thấy thế là lúc na rồi nghe giờ đồn thằng gì tại tâm ấy bà thằng Paul bà đắng na lại long u breu baju hasil đã dùng mày mà na cái phun sen răng à cầm long rồi bà mang à thế năng ta bà đẻ là long u bây đồn bên ta mày hai cái gì lấy sẽ phân thor hai cái gì giờ đi xa bà thằng cái gì bà thằng lấy bên la ro apa pada kena nak kata kom ta yang yang san kata kom te hak jeng long kena yo nga jing tri stom yo nga don niki ya jeng thok kena bang kwa ban yo ko long kom ne hak por ba nga tre bala surok ha ka surok untuk sha nong lat nong thmai nam sling te nga yukit sendau nga kit mau berapa sih? Menit imei saya pen kelan yang ada penyang bakapang rendang kumto. Te kumtai le berbor ngaruh kit kumtang kit mau kit kumto. Tenrai hakas ngi yong sning bersambay nong. Unil sodar baju keren beng ma baju kenhit beriu bah kumto. Uat siteng nak bay nong juga. Uat no siteng. Jika long ke jeng banget tristom pangrendang imei ipen kaman kamet kumno une usodar wat marsiteng palap ke bainong trejong ha tengah ayam ke nang kena tu ayam ta jayong beli ayam jayong ngabang asa bainong tre ngaduai ngaduai kena but very simple tang ong able penong yang ubri ba kham he banyo no sordar tamor sha ba nanong ubalebe gi boduk umung no sordar nomor kata habangelam yagari yagan kadu yonge ngede banang update ilade kat kum ka dinga ki challenges ki bon da phimnang bana jos kalong ta what ka family ro ki kimi ki ba menshwa ki skon bat ki snang ki khon ki snaba da hadin ki kimi ki haban snap ki khon namar ki kam start ki kam nang ki don kerdan te namar kata war ki kimi ki paro ki hab adjust ba kimi ba kini ki khon la dei ban de na kup ta la dei ban ya snap le me ki de ha kata kado te ka sang pertain ne kono ro ka adjustment to the environment te ha kata kado ka de ban da ki don maha shibun he te ki don ni ki ba la tre po jong ha ki priang ya kata ba yo to ai nuk sa kumu Charles Marangar tu tre khat sau nem ban nga kumu PS jong te nang ta u la ye to ter to pa de ha daw lo ke sa wo lai om bang along brio kum ne ngawan kum ne namar ba me he om he ya nga kum ter ten rei hakenda ke jeng kum to wa hakenda ki di election ki bala dap ki lai ong be ba
along gum ne ngon ko hado mentaro maheในวันนี้ก็ดนก็ยังประกาศว่าหากada seng parti lagi jong ro umat nu lapang yang ma nu hatador because the students are very dedicated, sacrificing, and also they have utilized the gift that God has given them. It doesn't mean that because you are only rich can reach the top, but even the people who are poor can do wonders. Dreamers of the world has come to the top not through the wealth and through the richness of the parents, but through the work, through the hard work. The story said, he said, you will see me one day. There is a story, an article he said in one magazine. They have given a lot of people who are very poor, who come up to the limelight, to the top of the list, but and that article said, these names, they are not all born great. Young friends, students, you may not be born great, but you can be great if you want to.